Srdačan i veliki pozdrav i danas ćemo vidjeti jednu fantastičnu partiju u kojoj ćete moći vidjeti možda jednu od najboljih kombinacija čuvenog Garija Kasparova, ali partija je nešto duža pa nisam želeo da počnemo baš od samog početka. U partiji je bilo dosta taktiziranja i možda bi to bilo manje interesantno da se vidi. Već smo na 35. potezu. Beli je igrao kraljem na H1, bele figure igra neto, a Gari Kasparov igra crne figure i nastavit ćemo partiju od ovog poteza, vidjet ćemo te kombinacije i taj napad čuvenog Garija Kasparova. Ako malo pogledate bolje poziciju, vidjet ćete da je Gari Kasparov spremio svog topa na polju G6 koji preti kralju i pešaku G2, imamo damu koja je na toj dijagonali i ne bi li izbegao dama uzima pešaka H3, beli je bio prisiljen da skloni svog kralja na polje H1, imamo dva opasna skakača, izvinite, i imamo lovca koji u svakom momentu može da se vrati na polje D6 i on ugrozi još jednom, kao što rekoh, belog kralja. Partija je nastavljena. Skakač F5. Gari Kasparov prebacuje svog skakača napred. Beli odlučuje da eliminiše skakača na polju E4 i biva eliminisan pešakom i sledi potez top A na D2. Usledilo je skakač H4. Kasparov pokušava da topom i skakačem ugroži slabog pešaka koga štiti i beli je na potezu. Nalazimo se u prvom zanimljivom ili kritičnom momentu ove partije. Neto igra jedan jako interesantan potez. Neto je odlučio da krene u kontranapad, igrajući skakačem E6. Otvaranjem D linije preti da ugrozi crnu damu i naravno dođe do najjače figure. Ako se ovdje zadržimo i vratimo jedan potez nazad, da vidimo šta bi se dogodilo da je umjesto skakačem E6 igrao recimo skakačem F3, vratio figuru na polje F3, pretići isto tim napadom topovima i štitići u jednu ruku svog topa na polju D2. Zanimljiv nastavak po crnog bio bi da recimo žrtve damu, ako pešak uzme skakača, naravno očigledno da bi beli uzeo damu, usledio bi fantastičan napad pešakom, pešak uzima pešaka uz šah koji bi prosto izgurao kralja, kralj G1 i naravno zaslužena pobjeda crnog mat skakačem. Skakač F3, šah i mat. Jako lep mat. Jako interesantna kombinacija. Naravno, to su bile opasnosti da je igrano na taj način, ali šta bi se dogodilo ako se vratimo još jednom na početak te pozicije, šta bi se dogodilo da je igrao umjesto skakačem E6 recimo na polje F5, da li to nešto menja? Možda bi se i tada partija nastavila, dama uzima skakača, top uzima topa uz šah, kralj H7, što bi bilo tu i tamo već uravnoteženo za dalji tok igre. Ali u partiji je igrano, kao što ste vidjeli, vratit ćemo se još jednom nazad, skakačem E6. I kako se ova partija nastavila? Šta je odgovorio Gari Kasparov na ovaj izazov? Napad na crnu damu. Šta biste vi igrali? Kasparov je smislio paklenu kombinaciju, moglo bi se prosto tako reći. Pa Kasparov odlučuje da ipak razmeni. Dama uzima topa, D2, top uzima damu i top uzima topa. Žrtvuo je svoju damu za dva topa. Dobra razmena, usledilo je. Skakač se vraća na F4, pošto je bio napadnut od strane pešaka, vršići tako reći još jednom kontranapad na crnog topa. Kasparov spušta svog topa G5 i sledi izvlačenje kralja na polje G1, posle čega je usledilo
naravno skakač F3, Kasparov koristi se vezanim pešakom da prebaci svog skakača na bolje mesto, igrajući skakačem F3 ujedno štiti i topa i još jednom pomera belog kralja na polje F1. I ovdje ćemo da se vratimo jedan potez nazad i da vidimo šta bi se dogodilo u varijanti da je beli odlučio da se vrati na polje H1. Evo nas u nastavku ove zanimljive partije. Vidjeli ste da je nakon napada skakačem beli odlučio da skloni svog kralja na F1. Vidjet ćemo partiju do samog kraja u originalnoj verziji i onda ćemo se vratiti na ovaj potez i pokušati da razradimo varijantu šta bi se dogodilo da je umjesto kralj F1 igrano kraljem H1. Ali o tome na kraju partije. Kako je Garri Kasparov nastavio ovaj napad? Kasparov je prosto rušilački usledio u daljem napadu. Lovac uzima pešaka, još jedan fantastičan potez. Žrtva lovca koja je prihvaćena i beli se ipak odlučio da uzme ovog lovca pešakom. Imao je izbor da uzme damom, to ćemo vidjeti kasnije. Uzeo je pešakom, samo to uzimanje pešakom otvara nove mogućnosti za napad crnoga i naravno Garri Kasparov koristi te mogućnosti, uzima svojim topom pešaka G2 povezujući svoje topove uz nove pretnje i crni nakon toga igra damom C3. Kao što vidite i on stavlja damu zajedno sa lovcem koji prete opasnom baterijom da ugroze crnog kralja, ali tu su dva topa koji trenutno štite, tako da je ta opasnost za sada minimalna. Sledi top H2 uz prebacivanje topa na H2 uz pretnju silaska na H1. Zato beli odlučio je da organizuje odbranu, igra skakačem na E2, Kasparov pomera svog kralja H7 i naravno ostavlja mogućnost belome za pokušaj nekakvog kontranapada, ali dama C8 i sledi napad. Top H1 i šah. Beli se nije štitio skakačem, očigledno da to bi bio loš potez jer je to polje napadnuto, polje G1 je napadnuto od strane dva topa i skakača, već je morao da igra kraljem na F2 i nalazimo se u poslednjem potezu ove partije nakon koga je beli predao partiju. Šta je bio poslednji potez čuvenog Garrija Kasparova? Bio je skakač D2. Očigledno da je ovo fatalni potez ove partije jer preti dolazak topa na F1 i to bi bio mat. Šta bi se desilo da se možda partija nastavila nekoliko poteza? Recimo da se partija nastavila skakačem G3 koji bi štitio polje F1. Verovatno bi u tom slučaju crni napao topom H2, naravno štitići svog skakača, prisilio belo kralja na F1 i nakon još jednog izvlačenja skakača uz novi šah prisilio kralja možda na F1, usledio bi gubitak lovca i naravno prosto u ovoj poziciji crni bi bio mnogo jači, tako da ne bi imalo smisla nastaviti partiju. Ako se vratimo tih nekoliko poteza nazad, vidjeli ste mogućnost da beli pokuša da se štiti skakačem G3, ali umjesto tog skakača G3 šta bi se dogodilo da je pokušao da vrati damu na C1, da ponudi žrtvu dame, možda i tada Kasparov ne bi morao da uzme damu, već i da pokuša sa napadom, top H2, kralj E1, skakač F3, još jednom kralj D1, usledilo bi top H1, kralj C2, top uzima damu, skakač uzima topa i još jednom bi se našli u situaciji da je crni bolje, ima topa za zamenu za lovca i ima puno bolju pešačku strukturu, tako da bi još jednom Kasparov došao do pobede. To je što se tiče mogućnosti za kraj, ja sam vama obećao neke varijante, mi se zato vraćamo
na taj potez 42. u kome ste vidjeli da nakon napada skakačem kralj prelazi na F1, a vidjet ćemo šta bi se dogodilo da je kralj prešao na polje H1. Evo nas u nastavku u kome ćete vidjeti moguće varijante u slučaju pomeranja kralja na polje H1 i kakve bi bile mogućnosti belom ili crnom za dalji napad. Možda bi se partija i dalje nastavila silovito, istom tom žrtvom lovca. Lovac uzima pešaka rušenjem pešačke strukture i ovdje ćemo pokušati da razradimo tri moguće varijante. Za početak varijantu da recimo pešak uzme lovca, pešak uzme skakača ili možda varijantu kontranapada skakač E6 sa pokušajem kontranapada belog. Da vidimo recimo prvu varijantu, pešak uzima lovca. Šta bi se možda moglo dalje igrati? Ako pešak uzme lovca, očigledno da bi crni i dalje mogao da nastavi sa sličnim napadom kao što je Kasparov igrao. Top uzima pešaka G2, ali kao što vidimo i to polje je štićeno od strane belog, možda skakač eliminiše tog topa uz naravno umanjivanje mogućnosti za mat, ali možda bi i dalje crni imao iste pretnje dolaskom topa G3, preti da uzme pešaka H3 i još jednom pobedi beloga na taj način matom. Možda pokušaj kontranapada sa žrtvom dame, dama E6, beli bi morao da žrtve damu ne bi li spaso svog pešaka, što bi usporilo ovaj napad, došlo bi do gubitka dame. Možda pokušaj da se zaštiti lovcem i ponudi naravno žrtvu lovca i nakon tog poteza top uzima pešaka, odbrana lovcem i top uzima lovca bi ipak bio kraj priče sa matom. To je što se tiče te prve varijante da pešak uzme lovca na polju E3. Rekli smo u daljem nastavku vidjet ćemo varijantu da pešak uzme skakača F3. I šta bi to donelo belom ili crnom? Možda bi u tom slučaju crni eliminisao skakača. Došlo bi vjerovatno do pokušaja napada na topa, lovac C1, pokušaj da se oslobodi ovih pretnji, ali ovdje crni ima fantastičan prodor pešakom, silazak pešaka na E3 koji brani topa. Možda lovac uzme topa, ali nije interesantno uzeti lovca, već je puno bolje uzeti pešaka F2 uz prostu ideju promocija pešaka na polju F1, tako da bi bilo loše igrati lovac uzima lovca, jer bi u tom slučaju došlo bi do promocije pešaka u damu i naravno do šaha, tako da kralj nema kud osim na H2 i usledila bi još jedna zaslužena pobjeda crnog, top G2 šah i mat. To je što se tiče mogućnosti da recimo lovac uzme lovca, ali da li bi beli mogao da spreči ovu promociju vraćanjem dame na D1? Šta mislite? Možda bi se u tom slučaju partija nastavila, lovac uzima lovca od strane crnog, tako da i ovog puta beli ne bi smeo uzeti tog lovca damom, jer bi došlo do promocije i naravno još jednom pobede crnog. Možda pokuša da ugrozi ovog topa pešakom F4, ali ništa, zato crni bi sišao topom G3 i nakon tog poteza možda spreči ipak tu promociju, zatvarajući put pešaku, ali ništa ni zato, jer sledi lovac uzima F4, iako dama uzme pešaka F2, top uzima H3 uz šah, kralj je prisiljen na G1, ovdje bi fantastičan potez kod crnoga bio lovac E3 uz vezivanje dame i još jednom prisilio beloga
na razmenu, posle čega crni ima materijalnu prednost. To je što se tiče te druge varijante. Vraćamo se na još jednu na početnu poziciju. Videli ste varijantu pešak uzima lovca, pešak uzima skakača. Obećao sam vam da vidimo varijantu kontranapada, skakač E6, možda bi tada crni mogao da nastavi partiju, top uzima F2, ostavljajući još jednu mogućnosti belome da li da uzme pešakom skakača ili da uzme skakačem topa. Ako pešakom uzme skakača, šta bi se dogodilo? Top F1 bi bio fatalan nastavak, prisiljavanje kralja na H2 i nakon tog poteza pešak uzima pešaka uz nove pretnje. Pretnje su silazak topa na G1 i naravno mat. Ako beli eliminiše topa skakačem ili pokuša da igra recimo dama uzima lovca na polju E3, vidjet ćemo ta dva zanimljiva nastavka. Za početak eliminisanjem topa skakačem, šta bi se dogodilo? Došlo bi do napada lovcem, lovac F4, ne samo da bi bio šah, već bi to bio i mat, pobjeda crnog, a umjesto toga eliminisanje, kao što rekoh, damom lovca. Kako bi se završila partija? Završila bi se ipak matom, top G2 bi isto bio zanimljiv mat. Toliko što se tiče mogućih kombinacija i varijanti. Mi se vraćamo još jednom nazad originalnoj partiji da vidimo šta je dalje igrano. Naravno, nakon napada skakačem F3 vidjeli ste da je beli sklonio kralja F1, usledio je ruširački potez Kasparova, lovac uzima pešaka E3, posle čega je beli uzeo pešakom lovca. Ovdje nismo vidjeli varijantu, a varijanta je šta bi se dogodilo da je beli nastavio partiju dama uzima lovca. Vidjeli ste partiju u kojoj je igrano pešak uzima lovca. U slučaju da je dama uzela lovca E3, to bi omogućilo fantastičan napad crnoga silaskom topa D1, izbacivanje kralja E2 i mat topom. Top E1 bi bio isto jako lep mat u ovoj varijanti. Zato nakon lovac uzima pešaka, beli se ipak odlučio da eliminiše lovca svojim pešakom, posle čega je Kasparov eliminisao pešaka G2, usledilo je damac E3, top H2 i nakon prebacivanja skakača E2 usledilo je kralj H7, dama C8, top H1, kralj F2 i pobednički potez u današnjoj partiji, fantastično, skakač D2 uz pretnju dolaska topa F1 i naravno kraj partije. Vidjeli smo izuzetnu i lepu varijantu, kombinaciju, možda jednu od najlepših kombinacija Garija Kasparova. Kakve su vaši utisci, da li vam se svidjelo, kako je Kasparov žrtvovao svoje figure, ne bi li naravno pobedio svog protivnika, i usput sam vam pokazao neke varijante koje uopšte nisu igrane u ovoj današnjoj partiji, koje su isto toliko lepe i zanimljive da se vide i nadam se da su vam se i one svidjele. Do sljedećeg snimka, srdačan pozdrav!